Na nebu se trenutno nalazi aspekt Venera kvadrat Neptun. Venera simbolizuje odnos, brak, partnera i zadovoljstvo, dok Neptun simbolizuje savršenstvo, ideal, maglu, iluziju, idealizaciju, tajnu, daljine, psihoaktivne supstance i u aspektu kvadrata daju traženje idealnog partnera, tajne veze, platonske veze, maštanje o princu ili princezi koji ne postoje u realnosti. Osoba traži savršenstvo u partneru, zaljubljuje se u sopstvenu idealnu predstavu o nekome i čak i kada je u vezi uvek misli da i dalje treba da traži idealnog partnera i počinje sa tajnim vezama. Ovo su osobe koje se često zaljubljuju u slavne glumce ili pevače, imaju platonske veze o kojima maštaju. S obzirom da su planete u kvadratu, posle idealizacije neminovno dolazi do razočaranja, jer partner ipak nije savršen. Teško se prihvata sopstvena nesavršenost, a samim tim i partner koji ima mane. Kako su ovi ljudi veoma promiskuitetni, česte su infekcije genitalnih organa, utapanje u alkoholu ili drogama kada se razočaraju i ponovno ulaženje u začarani krug zavisnosti. Veze su simbiotske, ne ostaje se u vezi zbog ljubavi, već zbog nemogućnosti prekida veze. Ovo su ljudi koji ne mogu da budu sami, već im je potreban partner koji će ih spasiti od strahova od samoće. Sigurno poznajete parove koji se nikad ne razdvajaju jer se osjećaju potpunim jedino kad su zajedno. Ukoliko su primorani da se razdvoje na kratko, nastaje ogroman strah od separacije za delom sebe koji im konstantno nedostaje. Kao što i kod drugih zavisnika, postoji apstinencijalni sindrom. Prilikom skidanja sa droge ili alkohola, u slučaju raskida odnosa on se pojavljuje i u simbiotskim vezama u mnogo jačem obliku od normalne tuge za izgubljenim ljubavnim objektom. Čim se stari odnos raspadne, zavisna osoba odmah počinje da traži novog partnera koji će je spasiti od katastrofalne samoće. Rešenje ovog aspekta je u prihvatanju sebe, a zatim i partnera koji nije savršen. Potrebno je izbegavati svaki vid zavisnosti i jačati samopouzdanje radom na sebi.